Ibajo ibalong kumu para jonga upada yung presiden jong ka NPYF jong ka mau light block unit uba penya ya kani ka jingyalang jogi ha kani ka por kuno shibon bajo na kamta ki kenten ha kani ka election baladap iba pathaw ila sha job na hanrai nginget bakiai ke paro ki de ki jingyalang musta ki jong Onong yalam juga WBP apa wan semau lai ngayo snow uang. Oh bapak tahu ku memisi na uak le kum to MLA. Ani udah amru antat hana. Kabha bapin le kem dot hana uang. Bapak isar patau pidon masih nem dot na. Imdon masih. Lada isar patau imdon masih. Un kem juga ipat. Uni bakit bayang hangniw day nung risnyang. Ngapsa ya kaying kasam na kakamris niyang. Ngayon ipikren beng ya ka party NPP piyong kaday ka partis niyang. Baarden pitip na em baka chat penriw kacungi kacela kacungi kamaulay kacungi hangne kampataps niyang nala kacung kasnong nala kacung kacela. Ngantip pak, ada nutip nem ya kane. Tang mamangau barisnya ngatip bangim padak. Ngayo iu yalap kat kerendiang renyok kacung baarden. Punlay kunong o kasak MVP hana kasam senyang baton ru kibayap. Ani utip kibayap kibayam pada umira. Nganong kas MVP kasam senyang halar kon nongrem. Baka jela mi kaliatan katnyo persen na kajing bam do kajung ingin parla pendap na la kajong kejela na ta kadaung yuan ra ya kapik gila pandiap na kata kadaung ngapwa ban keren ya kane kajing keren han ngopor bagi ni kipreo kenso to kawai na kijing perta jong kini kijak preo ngahapan keren kam tengah agane kejanmet Namar bakila yang lama kenapa lagi di konsamlah. Ngalah keren homestay. Ngang bau baarden umdeng UMLA tang mentak warajara pula. Pula dei UMLA nadu ada pra, hadu ada kat lai, hadu ada kat pra, nangka uram no yang election. Kau ucap yang menagani. Ngalah keren ngong. Bahagi teki seposna molong kumamre ngam juyo I baon lay sak tengan na kamta kata job reservation policy handai paling lay kata kadau kalong mauladon ya kaseng lajong kabawai keteng ka voice of the people party tali kata itang kajin pende jadi pada perlobe dan hit dan korup ya ka mindset jong ki konsam lah ki balui-lui jong ki paipa nong sok-sok ki balui-lui jong ka jat penreo ke jongi nganong hakani ka por perlo ngia song ship kato hanrai ngania to hok ya pi ngila tu nong na ka dia ke jong baden ya ka reservation policy nganong kwa bat keren bedia hangni na kalong lese ka bat penmentoi kala ya ki bomdai badio jementoi na kene hanrai kom ka jat penreo ni tu nang ngalong pitang dengan ai ko iluksa ngalapan singtip lagi officer blasong type bagi dangstray ngyo ya kawe ka appointment letter dung step kat kenai pak kenai poa ni do pi ha kata ka advertisement dan ship how tali ki post perlo na kita di ship how tali ki post yo ka penreu jongi kasi jantia ratli ki post kiway pat kiyok tang ang hanay hangani kapor ka babantana do papansi barden lapan trekam ya kani ka rostar system lada don sispa teliki pos lada don sispa teliki pos lada taupo na banyak mengitik hasil jintia taupo na banyak kikaro nang tasan kini banyak ku kiway pat ki repai kasan na banyak ki general hindi kayo na baca lada jabuk baru umpas sangar pau masukkan pendak damangi ya ketua kumaja di sem di malatya kata kali ke kamera jung gini ya kali reservation policy
ngila donong kum kejat bereu hang rai ngila kersan magla om ya per na katu kaji ya somsip mangaru na somsip teng perlak yang tu kasem ardan nyau hakaba utu nang isim mentah ka Indian Idol na kemau pamit pol ngila somsip bajat bereu ngayon yang dikimpin di joki di bawah subendo tak sebalak tak sebesar hanaki rang basnong ki persnew in the society ki balang persnew in the society ki sang halang ki persnew in the society pangbadan ng tamrong bakit hemrei imahat ka di berkajuki tangbadan ubapan bhai kanega society ki jongi kabangkan jing sisahai ruem panjang roi pra perlu mengaitikan mahal kau kumno kalain kabaning kong kaong penek lah keriti ban em kajat benreu dai nam dai mano ba pen kenya ketika lain kabaning kong yang roi pra ong yang Ubarden dalade Ukraine haki meeting pai pawang ladang ajat yang ikon salade ami sok paru balai hitukar ketika kam simek juga ngong barden pindai syuk tanguri magan bila ada orang bak sifat lalu orang bak silak nong kamlong ka babha bapin penki ya ka riti kedustor ka baki men barem timan baja dugi kila ya lam nanti kabama kalong baki pai bak ke jongi kimya perkat ya kata haba barden ong kum taru ya tapi te perlok kata kadi kabama ngayon jing tep bawa tek kadai nak alai kata kesong haki tang baki kam kipau ngawan sa maulai ngasong taksi ngayak keren baki perlok ong uba yang akum ne bakit kum perlok wana pilih wan pipir ngahab keren imat kaladai kapor mahap kesan pra nam ta jingkela ngong perlok to ya to yang akai ke jingkela ka bapi pikwa lani kai kita ke jingkela ka bapi yo i ba uwi pipi ulaban penkela ya kata kejat bereu ka imlang ka salang ngin satre ngin sapen kela ta jat bereu kata kadai tang ka jing penpik biang ka jongki ya pi ong sawai perlok wang bakit pi pingat nem baya ki sangot ki amli jong ka wi pipi bat yau barden lajet double ngongang ngit bhai kata ngongang ngit bhai kata daya ki alphon ngot ki amli jong ka NPP yau ba konrad balong biang chief minister yau ba perston tersong balong biang deputy chief minister ya ka NPP basan syar biang ya kena kecelaru lajet double kita bongkong no usngap jelang yang asipang kabang penpau yang mencur kepada kita hanya ingat setenang bahagia kisi une perlu pun yang ngawang bakit imat kanda adai kanya jompi bak bentangan turno epi hagagat bila dang iyo ya banyak pensai kumni kiparlok kibabon kinsyai menengalong kepenek ya kariti ban em gajat penreo ka NPP mentah kecil kandidat nama pi kilong kemi patrai nang kong kandai ke jing sarong ya pi kilong kemi gimana belum jadi experience kong minong sansyar pajba kena tak ada orang ya pi minong kam ya kalau kemi bakal nikmat ya kejat penduduli hantai apa atau perba apa dia bagi nak kuat hir bagi doi ya ilong kemi bayi cumi bayi lek sebab berbabak tolena rengkat bakat hara rengkat bakat sem banteng i siapa partai India ia kata kacilong terpang jong kejat penreu ujungi ia kremken yang tak kacilong terpang jong kejat penreu mereka kacilong terpang kaba Konstantan kaba kejat penunjungi ke dalam kacing aicat syafi kilong kumi kita masa sarong ni kita perlu diwe kita kata tahu ini ka NPP yang terhilang baka BJP nyimtai ka BJP lagi day lah ke jong ka parti
KNPP. Kenapa kenal perlu hak negara cantik habang election jasam ngin kalatia kaladam ngin akan mau mengenapu kajing duai kajing tirak nak unta kajing je. Harakat kublai Shimon kublai Syekh Jargo.